Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Watlau MLA ka Umroy constituency uba George Bilang do usyong hakaliang persya nrai kamsim lakhang nanti u manwanra ya ki kampen roy hapo ka constituency namar hagini ki arsnam siteng baula sya jiet kum unong mi khmat na Umroy constituency ulala shisha ban penkongo ya ka sarkar jela ban pleno ya ka Ayush hospital ka banengkong ha Meghalaya ka balatei ha phlau jong ka Bhoimbong CHC Ribhoi district Layok ban play ya kani ka Ayush Hospital ka badon shipho tuli ki jingthia haga khat sautarik unailar arjar arpho dau menteri ketenat ka kwait ka khia uba AL hek uba long kum kongsan haga jingya don lang u MLA ka Umroy constituency uba George Bilungdo kum sumbut kongsan u MDC ka Umroy constituency uba Rangkensai Kharbuki ka Deputy Commissioner jong Ribhoi district ka kong RM Kurba uba M Shela uba dei u engineer ketenat jong ka kwait ka khia Kakong Dr. D.K. Raswai, homeopathic physician cum state nodal officer, Ayush, kum juru ki rangba shnong bat ki doctor. Lapanya ya ki jinyalang dau Dr. A. War, u director ka health services MI, u balongru u director jong ka Ayush. Ka Ayush ka don laga jong hi karu kom suma, bat ka CHC ru ka don laga jong. Kani ka Ayush ngam kay doktor ngamla ban batay ya ka jingmut jong ka Ayush, hari nga sutfu ba kani ka Ayush. Ayush imat gani ke short form lai gani ke short form gaba imat ustan ayurveda mo halingan batay kata ayurveda ngam doktor why imat gani ta yoga and natural pathway uyu imat umut yunri uas imat saida an homeopathy ine kidei ki ong kita ki sick engineer system of medicine ya ka bangi ju practice hapo ka rui inte ya jongi dengan snow ban ong bangi don bok sibun ban yo ya kane ka hospital Ayush hangne ngam kane terlalu ka competition ka bakroe ya ka Ayush hospital bat kane ka CHC nai ngam sai ki doktor ki lapet tip selo kampun nong pang kampun syane mo kampun situ mo man ka treatment nai ko mo men tapi ka secretion tapi mengi secret no Om bangi security no ayon kom sumal lesu bapang paju jimpang ula ban suan sumar ni ula ban yang tai ta option ta komon tengas ngau banong ngani kala lagi jingker ku ka bakraw hadu kata-kata ya ki pai ba no sosnong jong ngani ka thain Ribhoi mi ngi ka i ke jongi ni snut hu ba ngani ka Ayush hospital lamar batang suppletion lese sibun kidang duna mo sibun kijing dunangin tang la ya ka bangin lam hata ni ka Ayush hari ni German scam isar idon ringkat lang bangi idon lang metahang ne in nang yele banang improve banang penbahas siu ya ga jinglong jong ga ka Ayush ka bangi dang suplementa kaji sungu ya kini ki officers ki bi ki jongi but indala shimti kum i Dr. Amanwar indala shimti ya kini ka post committee in charge director jong ka Ayush demi iru belanang petulun sekhaman but how panai mi indalawan inspection sa i minister bi jongi isa phatung no iki staff na du munai June 2000 arpho but kila sang ban join na du July 2000 arpho but hangni how munai August ngi yo pat ban play ya kani ka hospital kadai ki jingya lenti ka bajrong but ngakwa ban ai ka jing khublei ka bakerpang ya ka Ayush wing jong ka Directorate of Health Services. Kamarkan ni kadai ke projek ke Baningkong ke baki play separately na kaliang jok department. Tengok kuat ipi bapin tapti ya kadai katen ya kadai yung trace ito mungkin. Banang ni sekmat kemba laong di Dr. Aman Mene kinang bun ki Ayush Hospital ki bandang play bat kani kadai kejing sedang. Bat na kabanta jungi. Ida so sarong hado kata-kata baka Bhoimbong ke jungi ke syajit hak tu kupor namar baka he ke jaka ke wei ke jing bentoy ke ba
ngikwa ban ai khublei ya ki nongkit kam shnong ki bahashwa bagila sebun ban ai ni kajaka ka behe kan ni bagi projek ki boper ki bo persyang ban wanra ki kloy ban jit ya si berembong namar ka pohu kajaka bade hang ni bagi sajit ya kani ka Ayush Hospital hang ni haus nem arjar khat ar ka bagi sedang pat ban pentre haka dal dep khot tender mandal alot iki kontraktor haka laipo 3 August arjar khat ar but ndala dep ke ba kenang sedang ka pampor but ka Ministry of Ayush ka badang hat ki por kampat don di kadang wan bait nampo Ministry of Health and Family Welfare na po Delhi but suki mentah pelawan ke Ministry of Ayush kibilin ti shushu baginang penklain ya ka Ayush system banginla ban sumar sukher ki bri bijungi hakani wat hakini kila sumar kiba kerpang Ayush kumbala ong MDC mene don ka Ayurveda mong kidawaikan bat idon ki ka yoga ka exercise kabala hikai deki hajar senam ki babenchwa hapo ka negeri India ka jungi idon kini ka siddhi kede kabala hiar peteng na do ki por hendai yung hakapor nagi negeri Greece kadi Greek medicine but ki sedang banhiar sipo di India ka jungi bat ki practice bahai kata kadon ka Unani siddhi kede jong ka South Indian medicine Unani kede jong ka Greece but kini ki kede ki baki brio ki practice hakipor ke memensyua rengkat bat homeopathy ke bala penbit penbiang na po Germany bat menta ke bala yar seteleng jong ka perthai ki babon ba kila sumar ila di hakum kini ki lat jing sumar ki bapher ki bay ile ban kiar bandi ki dawai alopathy ki ba penkloy kloy ban jam andre suki don ki brio ki ba medai ka met ka khata kalai ka met ka jungki ke ba nakwa ban paru ka jing sungu hangni kalong ba lengba jong kani ka Ayush Hospital kan pen i kalat kelti jing sumar na ka benta ki ba jo kadong ka thai ki jungi kalong ru ka we na kita kilat kelti ke ban pen i makumno ngila bandi ki dawai kan ban di ki kinja dawai ha jo ko por mapinle ki exercise ki bobiang khang ba ka met ka jungi kanang la banyadai la di na ki jing pang jing sitom kham tam habangi i yakni ke jingsa juga klam covid hakeleng joko perthai kuwi ke bang akwa ban ajumun bat ho joko por ban kerpat ia i minister badan pura mujungi idon keneya ke North East Institute for Ayurveda and Homeopathy ke badan hajar negrims ke ba itipa kedai ke National Institute ban ladalong ke bala ngin wanra strong integration ke chidai ke bajan ba hapleng jung ni ke Ayush Hospital ki jungi joko State Department bat keneya hang ba ki cases ngi nang la ban refer nang ni setei kumbang ile ya kasisi borembong bak negrims ki bobon ki interns ki wan negrims ni ban hikai ban ka ju por ki long ka jingkershan na ka banta kasisi borembong te hang ni ru atrai kandai galat tunti ka thamai ki bangio ban penyedai bahaya ledi kum ka state government kum ka health department bat ka ne ya ru kumju ban ye baro ki jingtuna jong ka CC ke department ke tibha ke sutu nomor hangni Dr. Amani lawan inspection la jendon arsin but how we is ngili prashiteng step ngidon meeting hangni ban sutu ya ke jing jom ka CC berembong iwan di step hangni rekat bat ki joint directors na po health department rekat bat ji pentip minister bangin sutu ya ke jing hangni inumyo ya kum kani ka jing kerku ka jing trilang ka jing nok mensim prashiteng munu bonwan men step ban don meeting Andrei i DHS jungi i joint directors ki po ini prashiteng men step ban ki po di step angni rengkat ba review meeting ban pen ya CC berembong hau jo por ya ka PC kerdem atrai mutak ni ngasin nginum syakan tachu andrei ka dei nagwi ki PC ke barang sa dien ba ha ka state bala ban yo ka infrastructure upgradation ban pen ba ya ka laju sumar hang tu nama ka building kelas sedang banjirin ka boundary wall kamdon ki staff quarters ki mbiang shu tingi kerpa nakaliang jim minister kumba phila kurku yangi ndaki ni health and wellness center bat phila yarap shu ya ka CC ki jungi ki banta ki ba pher philum klet ya ka kedem PC ki jungi ka bade shisha ka wei na ki PC ki ba bun buriu ba ban pai nakaliang jong population pin pai nakaliang jong area of service kalong shisha ki badan kam ha na ka banta ki jungi ngalaburu ya ka jing dawa na ko bentaw pa ba ha bagin upgrade
ia kas State Dispensary siya ka Public Health Center buat kani nakaliang minister yang ini bersyangat kepala buat saat lagi sabsata kawai pot nong trau buat kawai pot mukti bagi nang laman peniar susu jing syakri jong ka ko kya hagni ki dong thai ki jongi kila don ki population standards ki bobiang ki bakat kum ka Indian Health Standards ki baki don kam buat ki snong lu kila ang not sikat di na ka benda kini kila jing suma Iya kini kijingang nuat yung pigi ba mendadak segi lawan urlong panganget bukan agi jing syakri kemubiang datang sedong panggil kan maru ika bai ba jo chi ong shwa manin chong no yang baki nong trei jong kaniga piece jong CHC la ne jong kaniga ayus hospital man pleno kabakam kongsan ki doktor ki nurse ba kiwe de kaniga ketien galong badal kamah du kata namar ba mangiru nada gilet chikaru ndu jaka nada ki brio ki welcome yingi ki kan bahai ngi ki khot ngi daga jingi ngi so mengidap mensem kamdam lele ki bapang ki basitom namkwa ban yu i bagin ong ki doktor lani ki nurse vi lek satai song stai kan dong nim kwa mi kata ali wan chini kama song ni kai ki jingi e jong pi batai ngi kata ka di kai bai ba George si pengen mau yang apa dia pi baga ketien kadi ka bagong santam namar bagi ongru ba ladaw dawai utrekam arfo persen ketien ketrekam prafo persen ban ai ke jingko jingkia yang i bapang i basitom tede na tagadaw kudai jibon ba jot sing jemgan mau jong pi yang aru pi pengen mau undi tangi ki doktor di ngiru pi pengen mau lang ya ka bang ide ban soto kuno ban ai ke jing i ban ke jingkren ke jongi ban Sudah nak jadi wei berdon kawan menangkap kam kawan menangkap kam cengi. Ni don bon ba ki dawai ki ba praktis na do ki por ki barem baca. Baca sila pakan mau ngi. Ki nongkran bakran semua syuga juga lakukan mau ngi. Atau por bagi 4 don ya kene ka alopati ki 4 don, ka medical science ki 4 don, ka hospital ki 4 don, ki kita ki 4 don. Ki beriu ki ladon. Ki bapang ki basitom ki ladon. Ki lom kimi ki ba armet ki ladon. Manu kay mapagkot yaki, manu pagkakuan yaki. Tosu, ya sedian kitiat. Haga por baga pertai kadang padon ruam ke science, ke padon ruam ke medical science, ke padon doktor, ke padon kiwi ki jing ai sumar. Henry ke jing sumar ke ladon lupa. Ke bau blay nongbo nong tau. Blay ubla tau ke ni ke pertai, ula bo lupa yaki ke baro na ke benta uman luyo long breu man breu. Yaki breu baro. Pula ada buat lupa. Hagi por mendai mencua. Yang kebau hagi por jungi waladon doktor jungi lele net doktor sunu pi tu por. Yang liwat doktor tiga ding kebal kebada ha kam. Man bisa beli doktor tu. Kika ko dah yang mengi baro separa nyungut kika hayeng. Munu pekha kika ki thai yo mo. Kuno ki pekha. Kika. Tak masuk ke wasai ki he ngisan ngi rengba. Hoi. Don kami rupat ketika juk ke pemerintah ke medical science. Henry ka syuang si pengen mau yu fi bagaladon lupa na dugi pori bamachwa. Kenika ayush ba fi omo fi ayu beda fi omo fi homeopathic fi omo fi kini baro la dei lupa kita traditional medicines. Hagi por ke bla leino. Lagi bobon ketika jing trace dam lang jungi baro. Si pengen mau bahwa ribai ru Sakawai berdeka 50 bedded hospital Asdang. Asdang ini 50 bedded Ayus hospital hang ni hapom tero. Bat ke kam madang susdang meda nomor bagal lockdown musim laban ya cikman. Nang tak kawai ke Ayus hospital lu ke bagian ada pen sinala kapslem meda propo persen ni ladap jadi sesora. Jika ni kalau ya cikman bat kawai ni ru bagian di traditional market hang ni apa bayi nombang nasi iklan mai DC mendan. Jika ni rungila penyo naga Ministry of Tribal Affairs Sankurur tengka naga pandaban sina jika ni ngasu sanut palat nomor ba lade bu mau nongrim nam tala kamslam nga ba George MDC ngi do rekat IDC ri do rekat rehedu beta ngampat i bersedang ngi kajing trei nga su ong berbor kumni apagi le cekru nunggu jaka ngi kwa ban bu mau nongrim omdei mau nongyap dan tak tahu ngapuket mau biang iledi ya pengen mau biang yang ni badan negara sistem yang panggil laban ai ke development fair pengim dia ban bo mau nong yap
ibu mau nong rim man kiu na ko kepor si ko kepor bagi nyu I bagatu ko bajing bo mau nong rim jung I kan jai kan lo ko bajop bagi mangala ban pendep iki kam baro. Kemudian tadi beli yang mereka 10 minute ice hospital, kat jadi betul nak dia tu. Beli bukan department kami kita lagi hilang. Dari Mister di dalam ini, kalau kita kat juga berubah, kita tak bisa semua beli ya. Ano boleh ni? Ha ha ha.